Wakwaba yada se Adom TV Badwam na o shoroman ya no pɛ mu ache se bibia bokode yeah yenti we na asia wa ga ko ze bibia kama asia wai ba be koye nim insisi so but ye be koye nim visi we urade hwe asia wai o asia wai ye be koye nim fi amachi biem asia wai ye be koye nim se urade kan ye ho ti ye nsuro minim sankofo mini we nyum tu yi enyum bia ni o mato ese be no se na si ni efiada fo ge ye ode aye yi sa wato ni baby onam bia na fo ti ni book nyina na odi dia se ge na di se kra gospel artist please ni mo mu yinu enyum no tu on se ni na e kama ba mi obo worship songs ya I didn't know be please dey afab dey ko na say dey come na o ye die ni anka nye do we ketia kai o se nka o no ne ko e dey o se dey kra Hey, say toy. And yeah, you mammy ni. Where? We need to because we are say team. We need to call for no. And we here because they are going to say every second ultimate survival what they affect. This week, nipa come who share be they are all gone. Young men, 47, 48, 50, 51, 31. Young men. It is a second in this world, no. As I said, this can now we guaranteed say. Bro, nya be so ama wakọ we nkoko na oni say if 75 for no kono, den omo beka. Asesa kra ndi me sewa radi mo ni dey every blessed day. Em say ono ano above for angel Gabriel mo the buy number 2 share na sum preko pe number 2 on teche maso. Eradi mo. Na ti dia ba na ya say wo dia be kina say wo ofrenti no ana wa shatade foforo ntia na oti ehyen bi obi ntire na akosuko obi nkobi da erade mo adom ne homobo na nkasa mesere bi go me ba anu ne hia mi se bi go abrabo na ye bo no so onya wiase ajapade nyina na erade mo ne mesewa why you the case here pa my member come on this is the ultimate TV breakfast show afia di kaka cho bedwam on Adom TV multi TV if you start copy me say no nkono ba pam ni te dwonunu o ka ho me so me ka ho ye be dwene Ghana ho nya didi atem so ene e kwade de na anu da me kwaje ma ho me be ye me papa wan ye dem hu ye se mo sa de be kan ye bere won se ma sa de esom e be twitwa ye ho mpoa we ye muslimi we ye kristoni hey me sre Ghana for titru MPP ni NDC for ya fa nya fe na we ye muslimi na we ye kristoni o ho de ko fa wo pe ya sumdie na onyame protect ya be this be be tiesi from say try and sometimes I don't know whether mu feel say BBC a e be si akọ a specific area nko na gina ho na e ho nko na gina ndi sabe wa onim nyansa bia no ya mfa sa religion sem no embe ya amanyosem ya mfa we free ha anyway free ha we ntiase we nyese enye ya amanyosem mo amusumu akwanya kasa centrofo members of parliament e mo amota parties ahodo achi mo kasa ma mampanyi ahodo mu nyina mesra mo if you look at them people talking no they be ada same sia yen solve yesoso ho na afefa abroso na afi amene ye nyina etu be bie radio TV anopa no we kremuni we nye kremuni we nye that's why I'm disappointed in TV3 very disappointed because all media houses muntie including multimedia and the ham jinan muntie if there is no peace there is no TV3 or GTV or UTV if there is no peace there is no journalist it is whatever interest you want to serve it should not be at the expense of the country adianya enyo that is what we are doing to ourselves now that we can't be enya is see multimedia enya we should accept it. Baby, because it is not right. It is not right. We cannot decide that. See what happened. Had the idea. There be the see and yet. We a member of parliament. Now to two and two can no man send fata. Religion and tribe. We need to go back and just check it. When you press the self-destruction button, young Kasa says, who we are.
only in this country they be to about ye gu ye hu fi nyina wie na asaka say ye nyina ye baako na ne ye kopra kansi enti there be we pepeni we asantini we igbeni enti die onyame si oboye se ono nyame ne seso Tami mi free afọ amakopie wonzima ono free afọ akopie wanhona o cameraman wani mi ya wugina ho hwe me tede u free Somalia ba akopie wa ayi free ye nyina ya busua baako mesrɛ mu mamo manyosem emien so so nyoma ensem fataso amanyosem mamo mien France so nyoma ensem fataso MPP beko NDC beko Ghana betena ho obeko meko Ghana te ho adubu anyiko PV obi oko Rollins ko ejeni buate oko dadada Kobna Sante beko wa wo hwe obeko Ghana ebetena kopi se rade be sane onani munyam ti mama obi afa 6 and 9 kofa nfufu abeda no kwaye look at how beautiful it is say Muslimin fo any Christopher ni Hindu for ni Buddhist for ni kanka for nyina bom na yesum the Ghana course na nyina agi atum se onyame ba ko pani ewo na mu kwan obi ade kono so obi a bo ne sisia fa kwan foforo so edi afom so na ewo ene ebinum kro etuba ebinum so ubatu ye tuba kwa kremofo ebinum so tuba be Christopher there's nothing wrong what do we so by amanyosem we so the be amanyosem ode mon ka hyen kodu se de mo pa no enye bibi surunku bia so na mo be amayen enye bibi surunku se mo yeye we nyina kwa bibi surunku bi be bakora na hwi ni ho hwi ni kutreyem de bia da enwum ba ko ya Ghana 1992 ye ko tia keta hyen pro MPP aba NDC aba keta hyen pro no Africa de akwa ma ya pim nyame ho ye hwe ye kwan nye papa eno ebesi ne wan na se kwan na wodi mai ho bibi mebu ne nya kwan nya adwuma wan na se odi satra bi aba wan ana wan na se odi beba wan na se obe ade surunku bi ntie no ye nkunkum ye ho because of who interest wan na se esa ko ba bi e boy ensa no se nipa nya boni a ye check onsa nakwe Ghana form mre gu ho no mo nyina di mirike dwana ko ebi kwa akọ Ethiopia nyina ebi kwa akọ Ethiopia now they are just for your selfish interest you to ana obi anyhow and reputable media organizations muntie multimedia number 1 yentie all other media houses onyame na ya Adom and a conduit to propagate the goodness of onyame ne Ghana because we be to we na cause damage we are then we think that it is normal you pulling it down us nobody is held responsible. Is that the country you want to live in? Agron yan kan bi wachi a wo si bibia ya okay na ya na mo su be no su se den NDC wo so a obi hu be kire no MPP wo so a obi hu be kire no so which one is which? Dukadaya o pese o NDC ba ma o didi mi na obi so ko hye da bi an ye ma o NDC mbra ni kwa so no o pese o MPP trem mo obi so hu ka dwam nya sa na chichiri man ba mo na mo chichiri ni sa hospital kokora na yedi uni din kwa na ko hospital kwa na problem uni din na ko hospital tira na mo a sebi ye na masie ho na mo kwa na mo ya amanyo se mahuni fa so mo ye mo wa uni dama ozo kwa no ano din che di bia uni kapre aji hu uni passport kwa afi na o fellow form oso na Georgia hey ka ja hey o Moscow fees kwa untimi ntua o eno nya o dadwene o faka ko every political program ko didi atem keke twitwa ntro keke can't we learn? And I repeat it, journalists should be careful in this country. Mekamubi accepting a ibi abaye mukra no I said yeah hey ene ko yo tu for jana ke ba yiri o centrofo kan ka before
Biaba no abeki kanin sem saa on fa obi bia. Sometimes I don't know. We are attempting to see media under attack. What media? Obi here no man sem fata. Was the media under? What media is under attack? Which one? Anti-comfort show. Oh, anti-comfort. Reference here. Major so ba pa nyami sha pa minim set abe wo hwe. Ma me chia former second lady, first lady. Lordina anope. Onso ajebre. She. Oh ho pa. Ana ntuma bi okona na chi. Bi dem man. Only okura ne. Franze na edishi. Enye easy na jo. Na cha jo. No problems are solved. Lordina do. President. Oh niema. Anopa cross wa obufu bi etimi. Wow. Shy. Enti former first lady Lordina Mahama no pay mo achen yada sepa umre no wadaje. Wonso timi ehwe na de me nwa ho de ya be nko ho eyi ho no TikTok ho ma mo nko ho ho sa no ho nya ma mo ati ase munya na o de gina ni kakra ho na ko mo ko na e sa na o se ya de bi sa na o be hwe na pani bi e kira o se o wo hu ha ya na ha ba ni nyina nso ye eye enne be bi wi ase aduro no ni nyina ka ho nti anope ye chia medase papa nyamisha nti ye mse ye papers no da ka papers ni na ka about the reckon furiata ni budget budget now how many electronic cars na ebe o mai ma almost electronic cars na ebe o mai hey we dey crocodile the job we dey be call the paper why steady e dey say ya na to ata no pe ye chia wo na so wo ya de pa wo hwe ye nyamisha nti ye kọ na agudie mo ensem na fe health tips so atwa so sister Sandy so wo ho de I was a weekend in some woman pa anti no so jebrema na asemi di kan wo ho na fe nkomo ahodo bi pensem mo so be banti ani diem enyi free ha se wo pie dia utimi share live on Facebook/Adom TV extra and I say YouTube on so Adom TV tube odu office abia Go TV 17 197 afemani so say Go back on DSTV 280 and Go TV 197 minutes. Fache, tiye ko agudi monsem etwaso.